Government Mikhal Meada Department Yankai Humdo Tabak Lauduna MU Tugai and BJP Maral Shirakli. English Singani Taragi UNC economic blockade Manipur Lenga Center the Lake Congress government the Karisu High Kitehana Hanagi MLA Y Irabat Maral Shirakli. Christian lining set for singing quite a Chawukumai Christmas na Lakpada Manipuri governor of the chief minister na Yai Papauzil Pirakli. Amasung work charge of the master role the lady employees singo regular talo I don't Sarahim Kongjang Sanchilibam Yoy Amagifibam Luna lady. Mayam Kurmzare, Adam Yang Bit Impact News ni ay Okram Somendro Nauzik, Pungza Sipabugi Marui Pausing, Miam the Pijari. Mikhal Maya Nakshil Matamda, Manipur Government Department, Yankai Humdoi Rumgi, Ahang Post, Lishing Mapan Muk, Launer Batabak Tauriba Si, English Singani Sumna Anida, Central Government and the State Government, and the Marakta Anovo Post, Laudan Naba, Sign Tonakiba MOU, Lauto Krabarahana, BJP Manipur Pradesh na Hanglakli. Ngasinitapat Jutek Labour Party is head office ta Paumi Singa Unaba and the party is spokesperson Dr. R.K. Ranjana Mathangisai Hogalak for the Pangtokoruba Mikhal Gimanguinana Yam the Bumio Katabak Hapsilaga Tolop Mathangsai April Tadagi Pang Hogan Haibasi Mikhal Gisel Komzin Bamade Botar Pazin Banihana Lowroy the Madam Laite Paikal Besako Torang Tabak Toram Sing Asi Mikhal Gamari Lena Dihana Chief Minister na Chinda Laurabasu Mikhal Gamari Lena Pangtok Mipam Singda Paikala Kadaba Sako Torangi Mingda Bot Komli Housing Satari Economic Blockade Asi Loishan Naba Center na Atu Matam the Kut Tingjin Dehana Miam the Lauri Adu Center na State ke Subjecta Kut Tingjin by Indian Constitution Article 355 Amade 366 ki matung ina marik sumber report ma Manipuri governor the Paudam laba matung center na khut thingjilaka dabane hariba marik sumber report of the state government na pikhat khidaba maramna center na khut thingjilak khidabani hana phongdoki power substation 132 natraga 33 kV se thanlon da mati pai muktam thamne. These are all development plan government ki development plan se chief minister ki Magi secretariat haigera natraga government ki secretariat laugera chinda di development ka politics ka samnaro harga karigino political conference ta masi mention tawdi maram si karigino mana ngangi bedo ma understand tawbra natraga ma ngangi do in true spirit ma practice tawbra ise masi ekoi question tawningi praja miyam na su masi understand tawbiu chinda di vote ki nate harga vote phangna na ba tawbungal tane Christian lining chat pasingi Christmas kumaina lakbada Wangkai Assembly constituency ki hanagi MLA yungkam irabotna Christian lining chat pasingda yai pauzil pirakli loinana center da congressional luchingba government leading matam English singani taragi me thada UNC na sathakiba economic blockade ki matamda wahi amata phongdok ki dehana hauzik leader Congress government maral sirakli ngasi khurai de leiba ma ki yumda paumi singa unaba da phongdok ki bada Hauzik leader Congress government as in Matamada central government ki mayokta wahi amata ngang kidaba ado center the Congress na luchingba government lai haibagi ngang kidabara loinana Hauzik Mikhal Maya naksilakpada miyam ki sympathy the board fangna na ba central government ki mayokta aranba wafam kaya haijinduna lana lamjing na ba hotna ribasi tawdabana fai Manipur ki lifeline oire national highway animakta economic blockade chatharakpa asi anawbanate haukiba English singani tarada UNC na chathakiba economic blockade aduna Hauzik chatharabe economic blockade asidagi hena khongjing kanna changsin ki matamadu da Manipur gi wangma da panduna leirib gari sing lokshin na bagi hona bagi mahuta Infal jiri bam lambi asi sathok sasin tabu yab lambi natte hana center da Hauzik leiriba government sin lan pau pi ki madu da sunatana pandu na leiriba gari sing laurun na ba security pi na ba hona bada Hauzik leiriba government sin matam kya thengthan ki madu na maram oiraga mak na CAF and P digi minister oiringai matam da mak masamak infal jiri bam lambi da chattuna Manipur gi wang mad leiba gari kaya infal tamna pusilak kebane Union Home Minister of State Kiran Rijiju na ngarang hairam bagi matung ina center gi lakot Tokpa Tabak Singh Lokatpa Hokre State Government Su Miam Ngainariba Awabasi, Tengnariba Awabasi, Yenglaga, Tamoy Sing Tabak Topum to Yana Fondoki. Matam to the day, government here, Congress, Center to Congress. Matam to Kadoba, Haja Hangatag, the what he should answer.
시내가 어디다 있지? 아나 오이도 방안은 아또 congress니 강대 더로도 오이도 포타 BJP니 강대 CPI니 강대 아라는 뭐는 미부 블레임 돌고 떠고나 하고 프레임워크 에그리먼트 스트라스 아시가 세나파티가 오클고 야오리 아이 우리가 하여가 뭐 이런 거 랑한들 또 봐. 이런 식이 멤버 하나 팔지 아 BJP government 센터나 다도 오나 하래 애가 미 샤오놈도 좋아야 해도 유년 government 동네 해도 또 하고 그래. Manipur Electricity Employee Union ki makhada work charge amadi master role da larib employee singbu regular tahallu haiduna charahemri khongjang sangchilip mioi ahum gi manungda amagi phibam lusilakli ngarang nagi hoduna kaisampat laiba MSPDCL ki geta khutang charahemri khongjang sangchiliba S Rasi K Bijento amadi Z Santi ki phibam ngasi Dr Tim am laktuna yengshin krai Dr ki matungina S Rasi ki phibam lusilakli hana phongdoklam ki Panbayabamana Manipur Electricity Employee Union ki miyeng makhada Hanan Electricity Department ki makhada lerima work charge chahum subna mangama de master role kuntrani panbu department asina cooperation olakpada regular tahallu haiduna khongjang kya sangchinduna lakpani khongjang asigi saruka moina ngarang gi hauna khuthang sarahen gi khongjang sangchilakibani Hauji ekoi leriba work charge master role regular tahandribawda khoi halambada memorandum kaya ama Mari lena bo authority concerned honorable chief minister da koi pibe ya pire adi matung da muk tarak da koi dharna matam sangna 2016 jima throughout the years ma koi marak marak ta break lera ga marak marak ta ida ta na koi gi awa waka chi tabi na ba na koi yamna democratic mong da koi chengchen mani adaga hauji tamal laktar na rang tang kulum doi tha trai to sok lising ani tra tuk sidagi koi indefinite hunger strike sa chajar pani adu koi khongjang ji until and unless koi demand ji phangri bo de koi dum chengchen gan Tamenglong District Headquarters the Labor Employment Exchange Office Sakangdab Singh Mai Tharam Lay Hariba Taudoga se Ngarang Numidang Pung Tara Makairum Tabada Tokibane Mai Tabagi Taudoga Sida Officer Sigamaru document Sing Yauna Tumna Chakre Hari Amaromda District Industry Center Tamenglong Office Amadi Tausem Subdivision Camp Office Su Haukibahing Nongyaida Sakangdab Mui Karanamai Taba Horam Lehari Adubu manak nak padalay khunja singna matam chana thengna hobudagi maheu langpok thoklam gada badagidi kalhore hari Imphal East amadi Imphal West District ani maki manung chana laiba mafam pumna makta hayeng pung mari dagi numidang waram pung mapan fawba numidang pung mapan fawba curfew komthok lena Imphal East amadi West ki district magistrate singna thokba sherol singda khangalakli Communist Party of India CPI Manipur State Council na Union Minister Kiran Rijiju na thamkiba wafam sing thazaba watli hena fongdokre be Tegendrajit Rotal be Rawat Vavan the Pami Singh Unaba mada CPI Manipur State Council gi Deputy Secretary L Sotin Kumar na numit yangkhai madi chumna chathakraba chatharakliba UNC economic blockade asina state asida saitheng kya piri matang asida center dagi Manipur miyam gi dama topom thokpa thodang pangthokke khallabade Asuk kuiba matamasi kaidoraga laibano hangki Center ki Home Affairs Minister Rajnath Singh lakpagi mahuta Union Minister of State for Home Affairs Kiran Rijiju lakpagi maram karigino hangki Central Government na lakhalagleba thaudang yamna thengmali government na miyam gi ul khangna thabak paikat phagani Manipur government na su chingtam ani gi apun basaktam kaidana na ba hona ba fai fongdoki केंद्र की होम मिनिस्टर ओरिबा श्री राजनाथ मसामक लाबकांदा मणिपुर की ओरिबा खुदोंथिबा कयासिंग असे खुदक्त कोहनब होनगे हाइबगी उन तैनबदा अदुम स्टेट की होम मिनिस्टर म थारागा अदुम याम थयाइनब वफम कया म थमकांदा अदुम संगजलैबा लौखिबा फिरेप अदुग थनमी वफम कयासिंग से मसे खोई चपचाना खोई इकोनॉमिक ब्लॉकेट असे मसे खुदक्त हंदोहन बंगमगनी हाइबसिगी याम थाजब वाली दायित्व लेबा अदुग राजनाथ मसामगना अखोई स्टेट असिदा लाकांदा होम मिनिस्टर मसामग लागा अखोई मियामना वानरिबा कयासिंग से कोहनब खुदक होनबम थोयेना अखोई लौजै Lamdamasigi Lyric Haiba, Tavak Pangdre Manarol Singda, Tavak Pinan, Honabagi Mahuta, MLM, the ministers in the community hall, the Fazarab Mongpam Kea Sabana, Sakot Purapangam Loyan, CPI ML, Liberation Manipur State Unit, Tamlakli, Nasi Terada Laiba, Party Astig Office the Paumish Unabamada, Party Astig State President, Sapam Samung High,
ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯛ 8 ꯂꯣꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 ꯔꯣꯝ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭र ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯕꯦꯁ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯁꯃस्या ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯨꯅ ꯏꯔꯝ ꯅꯂꯥ ꯆꯟꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯡꯐꯝ ꯁꯥꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯦꯠꯅꯅꯕ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯐꯪꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯅ ꯐꯔꯁꯅꯨ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯐꯅ ꯆꯜꯂꯁꯅꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯁꯥꯜꯂꯁꯅꯨ ꯃꯤ ꯃꯣꯡꯐꯝ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯥꯔꯁꯅꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯆꯍꯤ 10 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 130 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛ 130 ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯑꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯉꯁꯤꯒꯤ MLAꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19ꯗ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯞꯂꯤꯞꯃꯦꯟ ꯈꯨꯔꯥꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯪꯕ ꯊꯤꯡꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯂꯝꯂꯣꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯑꯣꯀꯦꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯍꯩꯒ꯭ꯔꯨ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯍꯟꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ UNCꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯕꯟ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄꯤꯗꯅꯅꯕ ꯈꯨꯔꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯅꯥꯒꯥꯔꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯨꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯈꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯇꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯛ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯇꯥꯟꯈꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ UCMꯅ ꯏꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ NSF ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯄꯤꯒꯅꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯀꯥꯏꯗꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯈꯨꯔꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯀꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ Any communities ki loop khudimangna amasung Manipur government Nagaland government ki responsible person singna aikhoi gi thokriba thodok sing adugi chap chaba langlang lanjing khangdringai da adugumba yamna communal oeba ichi naw singi marakta nungsinadaba silakwa thodok sing adu amona phongdok pirakano Naga Student Federation na ngasi Manipur gi gari sing aikhoi gi Manipur da changpada thimbasi Naga Student Federation di tasengna haragadi Nagaland gi student body ama khangni maramaduna masi thingliba kholiba toriba sing ase Manipur government ki authority dagi Nagaland government ki authority da pau phauduna athubu matamda machi handwan gadan Nakalamramda Naga Students Federation na Manipur changpa makal khuding maki gari sing thinglagane hana lauthokki badu matam khari ki oina komthokle hana Newmai News Network ta ki phang paw mana hairakli United Naga Council Sathariba Matam Kakta Economic Blockade Namaram Oiraga, Lamdamas the Kundamina River Kudimana Fangliba Awabas Aiting, Kuhan Binanaba, All Manipur Working Journalists Union, Amzuna Union Home Minister Rasnat Singh Unaduna, Takshin Kray, Amzugi President Wangkemsa Samjana Luching but Tim Mamanga Upung Mapan Makairum Tabu Matamda, New Delhi Akbar Rotaleba Union Minister Yumda Mahaka Hakteng and Unaduna, Hosik Wedaba Manipur Gipiva Masing Matanga, Yamna Kupna Wari Sanaki. Kiran Resizuna Manipur Satkataba Noma Walingaida blockade Loshinaba Gimatanga Manipur Chief Minister Oibo be the official Oibo Chithi Iduna Lokopam Tokpo Tabak Singh Lokatna Kangan Kre Loinana Center Gimaika Gesu blockade Loshin UNCga Wari Sanari blockade Atu Matamda Handoktuna Prazamiam Yawaba Kuhan Pakat Bayaba Tabak Singh Pakat Kanihana Rasna China Fongdoraki
Christian lining chatpasingi hayeng pangthokadarabe Christmas kumaigidamak Manipur pumbada sem sab haunakre kumai asigidamak tampaki mafam kyada leiriba church sing ningthina laitengnari church manungda ningthina laitenglaba Christmas tree sing mafam chana chana thamnaki church ki mapanda su arangmu machugi plastic na sema thawan mechak disco light pareng thetpada natana Santa Claus ki mitam sing thamnari Asauba church sing the natana khul macha sing is changfam da Merry Christmas and thawa banner sing thamduna kumaya sibutaram na okli Christmas kumaya sig maru eba thoramase hayeng ayuki matamda church ta pangthokadaba morning service na oigadori Manipur ki hausi gore phibama sida mafamaya amada hayeng Christmas asi yamna chaw na pangthokadabugi mamidi taba udri Harau nungaiba numit asi lakpasida wakhalda yamna nungaijai aduga wakhalda soidana mayamgi damaktasu ingthato thaba purakani hasi thajai mayambu thamjaningba wahaisidi Christmas asina singtam amata oiba nungsiba do pubiraksanu haibse masigi paujel se thamjaningi Christmas kumaida akhoi su saruk yari habe wakhalo namagaloina na church singda All Manipur United Clubs Organization amukona candle sing khudol tamkrai kumai asigi mangoina na amuko gi president PH Devan Luchingba lup asigi mute singna Simairong daleba Manipur Baptist Convention MBC gi headquarter da chatuna nungsi sanam gi khudol adu tamki lup asigi president Devana Reverend Onisimada lup asigi maikai de candle sing khushinaki lup asigi makhatana Dolalenda laiba Mau Baptist Church tasu nungsi sanabgi pausel puduna candle sing khudol tamki church adu ki mihut sing da Devana Luching balu basi ki mihut sing na candle khushina ki atop mafam da laiba church sing da susatuna lubasi ki maikai degi nungsi sanab purak na candle sing khudol tamki lakhiba amuko gi mihut sing bu church ki mihut sing na taram na okhi ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯅꯤꯖꯕꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯤ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯈꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯪꯊ ꯇꯞꯊꯕ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ Jesus Christ ke mapok numit Christmas na lakpada Manipur ki Governor Dr. Nazma Heptullah na Manipur ki miyam da yai pa pauzal pirakli santi amada hingsa yaudaba ki messenger ama wadiba Lord Jesus na utlamba miyoiba ki minungsi thauzal ngakpi haiba amade kathokpa ki gun singbu aikoina lausinduna nungsi sanan pun hingminana na ba hotna gadaban hena fongdorakli Chief Minister Okram Ibobina su Manipur ki miyam da maruaina Christian lining chatpa miyam da Christmas ki yai fa pauzil pirakli Christmas ki wahandoku lumna laubaga loina na fattaba thabakta saruk yadana naba amadi santi ki pauzil sandokna naba su Chief Minister na appeal tawrakli lamdama se leriba loop singna su hingsa thadoktuna kumaya si harau tayamna pangthokna naba hotna vio haina su fongdorakli Christmas kumaina lakpada nungsi sanaba ing tapamadi nungai yai phabamadi sakhotpa khunai ma oirasanu haina Manipur lenga ki hill areas committee ki chairman Dr. Chaltolian Amona serol amada yai pha paujel pirakli amaromda Kairao Assembly constituency ki MLA Thamarjit Karam nasu kumayasana lakpada kanglup ki khena ba thamdana nungsi sanaba oirasanu haina yai pha paujel pirakli Christian lining chatpa singi khwai ki chawbu kumai Christmas lakpada BJP Manipur Pradesh Congress Committee Janata Dal United amade Communist Party of India na tongan macherol singda yaifa pauzil pinarakli kumai asina lakpada malem da ing tappa nungsi sanaba machin manau oibagi wakhalona amade sakhot purakpa oirasanu haina paujelakli Christmas lakpada Manipur ki miyam da ing tapa tangdu laitana nungsi sanana leminaba oirasanu haina lona thinkraba Revolutionary People's Front ki Minority Affairs ki Secretary Yumnam Syamna serol amada yaipa paujel pirakli Ningthau khonggi Vansyok Church tasu dharma ki lining laisola madi sanabi kyaga loinana Christmas ki thoram pangthokre thoram aduda mafamdu ki miyoi kyana harau tayamaga loinana tangdu laitana leiba lamdam oinana ba thauni ki
December kunmanga Christmas numina lakpada Manipurgi Laiminariba Christian lining saliba lamdamasi khundariba pumnamaki mafamda kadana yaifa pausel pirakli loinana matanga soida break malawzage Manipur amade malimgi tongan ba I pau single loinana aikoi break tagi yam thuna hanjarake impact news pu miyeng tadu review. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation, coronary angioplasty requirement and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Hurry for advance booking to avoid disappointment. Free charge for BPL families. Northeast India Development Party Manipur punna khundami be yelhomi singi hamja naraba thawai mirel sing aramba khorang pumu ko hanabage choba tawdang lawjanabagi damte iranda Manipur da leribe yelhomi singi thawai mirel sing tana semjaba party ni maramasina isagi mamali amna bodo du NEIDP gi mihut sing pina bina iramda masigi tungi firebe isana lepchana damta chapchaba tanjadu lobiu NEIDP na mamali amna bamiyangi matabomi ku kharadang tangai fadana lawjabada dungi matambu ikai khumna buchari masina khoi gi puwari ne khoi punama khut samna dona ningsing ba thoktraba matamdagi laklaba ekhoi gi puwari buliklam tattaba puwari ma semlase khangan zariba President Northeast India Development Party Sagol Bantera Laukrakom Lekai Imphal West. Ningsing Kumon Haukiba Inglising Ani Taret ki December Kunga Mangada Ratnagi Sea Beach da Laikhidraba Laisram Jasobantagi Mapan Suba Chahi ki Kumon Numit Yaurakle Imana Nungsina Kauzaba Thoibi Imagi Fiziki Mani Nahak Pukadai da Laibage Mathang Mapokta Imaga Amu Unakisiko Thoibi Nahaki Atmabu Taibang Semba Mapuna Ingna Chikna Nungsina Thambiba Oishanu Ngasi Suningsingli Nahaki Ima Laisram Ongbi Pi Ranjana Devi Amadi Imung Manu Uripok Sorbon Tingel. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Breaking matungda mayam amon taram nokchari loinana bulletin sig makhatabu pausing miyam na pijari Manipur da isai gilamda sauna phida kalamduna miyam da top suri maho piramba laikhidraba singer musician cum music director Jiangam Kamai gi mafamda ngasi Manipur State Sumanglila Council na ikai khumna ba utkiba loinana sakna rab saisak pasina laikhidabada awabu fongdokrei Thauramadu Manipur State Sumanglila Council sinuna langthabal singthakta leiba laikhidraba Jiangam Kamai gi yumda pangthokibani Thauramadu tongan ba Sumanglila lufki mioi singna amade laikhidraba Jiangam Kamai gi imung manung amade laikai gi miyamna laisu katuna ikai khumna utki loinana Jiangam Kamai na sur palamba made saklama isai singsu Manipur State Sumanglila Council gi mioi singna saktuna saisak pasibu ikai khumna utki ningsing be abade Jiangam Kamai Guru Siksa Parampara Award 2012 Dr. B.R. Ambedkar Award 2012 madi tongan award kaya fangkraba saknai raba saisakpa madi sairang bani magna hingningai da Manipur gi tongan ba Sumanglila party singna saruk yadun achobu thaudang lauram ki loinana aroi boina Lamjing Artist Association da saisakpa madi sairang boina achobu thaudang lauram laga haukiba December 19 da laiki da bani Manipur Home Guard Employees Welfare Association asi President anigi makhada members singna tokai na thabak toramba adu ngasi wai mangi gi makhada amatu oina punsin kre ngasi Manipur Press Club to pangthokiba asam mifam amada wai mangi bu open by association asi president oina khanki loina na MLA ke Mega Chandra Mohammad Fazur Rahim Manipur Home Guard Battalion Headquarter ki Commander Mohammad Janab Ali Imphal West ki Mohammad Nizamuddin Imphal East ki Mohammad Habibullah Thawal ki Mohammad Abdul Amade Bishnupur ki Mohammad Rasimuddin na association asi ki advisor oina half kray wai mangi na paumi sing da fongdorok pada no mod pung kunmari thabak tawri home guard sing da hauzik state government na thagi oina lupa lising manga khak tolob oina piri ba se hauzik ki matam asi ki yamna chana dre home guard sing na thengna re awab sing asi khangna Supreme Court na English sing ani Tara Tarukta Home Guard personnel singbo IRB amadi atau police personnel gumna matik sab kuchmal amadi allowance sing fangan nabagi wafam home department ayaba pidan lairiba se athu matam thabak oina onthok piyo matam kya gimem mangdagi awaba thengna raklaba home guard personnel sing asina haijaba se tabidaba tarabadi association asigi
मीडियंग मखादा मखल मखा क्या खोंजंग सिंह संक्शन लगने हैनसु वाई मंगिन मखा ताना फोंदोरकी Honorable Supreme Court ki raya do thabak oina wongkhatnaba tawro haidana 2016 gi May gi tang kunmanga da Chief Secretary da irakhiba chithi Bharat Sarkar na Ministry of Home Affairs na solising ani tara taruki June gi tarik mari da State ki Chief Secretary da Supreme Court ki order do thabak oina ontho order pass tawro na irakhiba chithi ani do madu ngasi Home Department da pandana leibase palhan biraganu awaba mayam se hauji phangiba lupa lising manga sina mi hingba ngambagi hauji ki juksida leite Education amade Transport Minister su oriba mayang Imphal Assembly Constituency ki MLA Dr. K.S. Ratan Kumar na English singani taret tagi English singani tarataret yoksilakpa fawbada ma ki kendra da mai pak na paikat ki bathabuk thoram sing yaw ba lyric ama ngasi fongkre thoram ado babu prada leba minister ki kwata da pangthoki Mayang Imphal Block Congress Committee Mayang Imphal Mahila Congress Committee amade Youth Congress Committee na sinduna thoram ado pangthoki Yairipok Andro Imphal Lambida Thasi ki tang kunma thoida sansing ke torom mi haibagi thodokta senaba Mohammad Ibo Chabu miyam na phubada laikhidab ki mayok to kaukiba pung tarani thoi ban irang thokre lambi asida Ibo Chamisi ki mayok to semkiba JAC na ngase eu pung manga dagi numidang waram pung manga fawba ban kaukiba nei ban marakta asiana ki miyoi sing na lakpada ban sagopa sing na lambi thingi satpa yahandi haibagi tonga sandoraki tonga aduna maram oraga ban manung da ban sagot pa singa lambi da laki ba singa mai ani gi mai kaida miyo kya laktuna makhal ani makta ungkhatna bagi thawu kya thoki irang adu lakshan na Imphal East ki additional SPM sung Andro police station ki OC na luching police team ama mafam adu laki police na irang lakshan na ba miyam adu tankhai ki adu irang hori ba singna police tamna nung thomjilaki Police na makatana irang adu lakshan na hona bada tear gas sel kya kaptu na miyam adu tan khair ba matung irang adu lakshan ki Ibo Chamisi ki mayok ta sem ki ba JAC na pung tarani thoi ki manung da mara leba sing puthok trabade makatana akan makhongjang sing sangchin gani hana thamlaki Thawal District ki Khangabok Assembly Constituency ki manung chana laiba lamding da multi-purpose community hall amaga water supply scheme amaga ngarang Chief Minister Okram Ibobina sanga khrei water supply scheme amadi community hall bu miyam na khusin na raduna miyam na isagi lan makni khan asijinabi o hana Chief Minister na appeal tauki sanga bu ki thorma da Sugnu Assembly Constituency ki MLA K Ranjit Khangabok ki MLA o Landoni Devi amade Wangjing Tentha ki MLA P Brojen Singh Chu saruk yaki Nationalist Congress Party NCP na kanaguma party amatata merge tawkiba laiti haina fongdokhrei Manipur Press Club da Paumi Singa unaba da NCP ki President S Ibo Yaimana haukiba December 22 gi pause khara da NCP gi hana gi President L Ibomcha gi party ase Congress da merge tawre haina fongkiba aran bane L Ibomcha masana party resignation letter piram laba matung Congress da yaukibane NCP na Congress Party da merge tawkiba laite party ase mahusa gu makha tana miyam gi damak thabak thoram sathari haina na kallaba NC ki president na fongdoraki state na so adum kaiguma ex gratia pira so adum state to gi chief minister na natraga moi gi finance minister na lauthok dana ex gratia pinari sigi phibam sidi da leiriba sidi da aikoi somna su ex gratia si siba ngairaga awaba tar bising do pina na bagi ready tawduna leibiribra madu khakta da leiraga mileage lawna gena khanbiribra natraga sidringai kanda kalhona bagi pochi hona bidribisi kari nungai na da leibno central government di india government se party khena jarabsu federal structure sidadi people ki interest da coordination pinafam thoktabra sigi system of government sidi totally masidi collapse oi Manipur Police Constable Refresh Recruitment Base 2013 ki fall athu matam na haidok pinner na chairol amada Home Department ki pungning singchilakli loinana UNC na chathariba economic blockade athu matam na handok pinner na basu chairol asina makha tarakli
Iroi semba ima panthoi bi thagol luf amasung iroi semba maira pai bi apun luf ani na sinduna wakat mi pham sathakhrei UNC na satharak lebe economic blockade asina Manipur da hingminari ba singmi tami pumna makta makhal kya gi awaba pi ba masung Technopol da nation IM ni chingna ba singna sathakiba ambush da police personnel ahum hat kiba amade tarama thoibun aso open nangan kiba du yaning da ofong doktuna wakat mi pham ase sathakiba nei UNC na sathariba matam kaktaba economic blockade asina maram oiraga nupi amade angang singna thengnariba awaba singi matangda Manipur ngasi amade hayeng haiba khananabagi thauramama Women Committee United NGOs Mission Manipur na sindu ngarang Hotel Impal gi Siroi Holda pangthokre economic blockade na maram oiduna national highway singda gari thauriba amade sangba yadabagi lambi da panduna laikiba driver amade second driver singi mumanuk singi mioi singna thengnariba awaba singi matangda khananainaki Council of Higher Secondary Education Manipur के Secretary की चेरोल मगी मतुंग इना examination की notice थोक पर निमित्त की पारगा सही अम फावु की मनुंगदा candidate सिंगी मिंगा मदे पोक पगी सही न चिंग बसिंग सेमदोक पर यागन है ना हो की बो सही English सिंगनी तारा मंगा की October 3 थोक की notification अदु सनर रोई है ना खंगलक ली हौखिब December के तांग तारा माथोइदा St. Joseph's School Students Van Service Union की तारानिथोइ रक्सुपा General Body मिफम पांगथोखरे मिफम अदुदा यूनियन से चाही तरेत की तादन सर्विस तौरकलबा मसागी चाही यांखै मंगागी मथक ओइरबा कंडीशन याददुन सर्विस मखा चथर रोइदबा मियोइसिंग तेंबांग पीबा हैना लेपना की वारेप की मतुंग इना यूनियन नसिना ngasiदगी सेल की मतेंग पीबा हौखरे पीरबे सेल की मतेंग असे हेनगटपगी मतंगददे सही की ओइना पांगथोप जनरल बॉडी मिफम लेप कनी हारी हौजिक ngasi नोमगी ओइबा सानबगी पाउदा निपान सुबा एम रविचंद्र मेमोरियल ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट ngasiदगी क्यामगई आइडियल हाई स्कूल क्यामगई मयाई लेकाई की सानबुंगदा पांगथोप हौखरे ngasi टूर्नामेंट असि आन साना की लीग मैच अमदा KMLDO क्यामगई की सानारोय सैतेसे न पांजल अनि लोइना रेगा न पांजल अमगा चंदुना जेन्युइन सॉल्यूशन कैसामपाट पांजल अहुम सिनोदा माइथी पीबा ngamki Kairao Assembly Constituency की MLA Thamarjit Karam मदे लमदमदगी मसक नाइब मियो क्यान ngasiदगी हौखिब फुटबॉल टूर्नामेंट असि हौदोकपगी थरमदुदा सरुग्याखी हयेंग टूर्नामेंट असि मखाताब लीग मैच सिंग सानरगनी Imphal East District Football Association Sinduna Satharakliba Nahakpam Apabi Memorial 3rd Division League Tournament CSC Sanungamadi Saipo KV ani Mai Pakre ngasi Khumalampak Artificial Turf Ground Sanakiba Tournament si Kunmari Sub League ta CSC Sanungi Sanaroi Lalboy Thanglen Mangamsung Gaulen Kibjen ahum na panjal amamam chanduna NIDSU KB haikak mapalu panjal ahum sino da mighty P kibakaloina na kunmanga sub liktana Saipo KB ki sanaroi Sarfaras amadi Dedar ani na panjal ani loina na Siras na su panjal amaga chanchinduna IYDO Yaripok Ningthau Manaibu yamna lakcha na panjal manga sino da mighty P bangamki Nakal Maromda Football Association asin sinduna ngasi Kumalampak Artificial Turf Ground sana kiba Ngangkam Boboy Memorial 2nd Division League Tournament ki nipusuba match ta SWC PYPC bu panjal ani amada mighty ki Football Association asin sinduna satharak Football League Tournament ani asi aroba league sing tha asi ki kuntarukta Thambal no Sports Complex Poiru Khongjil kainada sanaragani Manipur made Vihar ani के bilateral series की अरोइबा T20 मैच ता मणिपुर माई पाखरे ngasi luang changmam da leiba luang pokpa cricket stadium na sana kiba T20 की मैच अदुदा Vihar na toss ngamdan batting hana sana na waref lawki मैच से batting hana sana kiba Vihar na api over kunda wicket manga turgaran Maniputara marikak lawbangam ki inning asida Vihar ki batsman Pramod Yadav made Prakash Yadav anina run kuntra manga masung kun lawbangam ki Masiki paukumda second batting sana kiba Manipur na over taramapan ka bon amada wicket manga turga mai pak pagiran Maniputara taret adu lawdo na match ase wicket manga da mai paki inning asida Manipur ki batsman Priyojin na run kuntra taret loina na William na run kulum doi lawdo na
सानखी मैच असिदा मणिपुर की ऑलराउंडर केनेडीना विकेट अनि अमदे रन कुन लौदुना मैन ऑफ द मैच ताकी मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंदना पांगथोकिबा मणिपुर अमदे विहार अनि की बायलैटरल सीरीज असिदा मणिपुर T20 मैच अनिमक माइपाखी कंगलई सौखत नलूफ KCL तागेल कोलम लेकाई नसिंदुना लुब असिगी सानबुंगदा ngasiदगी अनिसुबा स्टेट लेवल इमा थोंगाक मसा लाइरेंबी ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट फांगथोक हौख्रे ऑल मणिपुर जिम्नास्टिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के रंजीत तागेल प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर ए नोर्टोन मदी लमदमदुगी मसक नाइब मियोय क्याना ngasi टूर्नामेंट असिगी हौदोकपगी थौरमदुदा सरुक याकी ngasi tournament si han league match ta David 11 sagol bana madi HBL thangoi banani lamba tauna ki tha si kuntaruk ta tournament si makhata league match ani sanaragani लमलाई FC अमरी FC तेलो अनि अहुम सुब सेक्टा ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल चंख्रे हरी ngasi टूर्नामेंट असि अहुम सुब क्वार्टर फाइनल दा लमलाई FC की सानारोय H हेरोजिना पांजिल अहुम लोइनाना M अबोइना पांजिल अनि चंदुना YDCL B पुंगदोंग मम पांजिल मंगा अहुम दा माइथी पीकी मैच असि दा माइथी औरबा YDCL B पुंगदोंग की पांजिल अहुम मदुना M बिनोद खना W Daniel अमदी TH रतन पांजिल अमम चनकी Saturday tournament is mari sub quarter final da FC Telona El Boro team sekta bu panjal mangam mighty pi kibaloina semi final changbangam ki match se da FC Telo ki sanaroi TS Ramanandar madi NG Jiten ani na panjal ani loina ke Kiran nasu panjal amaga chanki mighty horba El Boro team sekta gi amatanga panjal aduna TS Syamdas na chanki sekta trophy team na sinduna SSC sekta gi sanamung thasi ki mangada gi hokiba tournament se da football team tara nipana saru yari haina tournament ki convener na thadro pa chirol amada khangalakli Lorena matanga soida bulletin as attention jadring mangoina na headlines amona thamjari Manipur government Mikhal Meada department yankai humdo gi thabak loduna MOU thugai rehana BJP Manipur na maral sirakli English singani taragi UNC ki economic blockade ta Manipur lengang na center de laikiba Congress government da kari su hai ki rehana hanagi MLA Y irabot na maral sirakli Christian lining satpa singi khwaidagi chawa kumai Christmas na lakpada Manipuri governor da chief minister na yai proposal pirakli amasung workshops amade master role da ladiba employees singbu regular tar lo haidana sarai han ki khongjang sang siliba miyoi amage pibam lu na lairi